Gremo po suši. Jaz sem Luška, me moraš dobro videti, kaj ne? Gremo biti kriminalci danes. Kaj imaš denar? Ja. Ti? Gremo po suši. Kriminalci. Čak prvo kapuco gor, masko imamo v avtu. No, Pa gremo. za sušijo. Ključ od avta imaš? Ja, Ok. ajde. Kje so ta? Ne vem. Kje? Pridna moča. O, kje si? Pridna moča. Ja, čau, piška. Wow. Jo! Jaz sem peč buti moča. Si? Ja, sem. Ti bi tudi papala suši, ne? Jaz bi suši, gremo po suši. Ajde. Suši, jaz bi suši, ja! Evo, mi smo zamaskirani, Jaz nisem, haha. da nas ne bo kdo preganjal. In gremo po suši. Džunglo. Evič, kje si? Tebe se ne vidi. Če vozim, Nikec, vozim. Ti si gospod in se voziš, jaz pa vozim. Jaz te snemam. Veš, te naredim lepo. Ne rabiš mi narediti, ker jaz sem lepa, haha. Smo že blizu? Ja, blizu, Nikec. Kaj boš jedel že v avtu? Ne. Bomo malo po umiru. Pol bova smrekice postavljala, ko me čakaš? Ja. Bil ga sem. Ne morem. Ker drugače te ne vidi. Opa, Evo, ajde smo. ti pa idi iskat. Evo nas. Opa. Smo prevzeli. Wow. Evič, 1-2 leti ni maral sušija, zdaj pa ga spet mara. Ne, nisem maral. Ti kar povej, enkrat me je Nik peljal na izziv in sva se preveč nažrla in sem pojedla 14 sušijev, Nik pa 52 in mi je bilo tako slabo, da se mi je suši zagabil. Ma kdo je zmagal? Ja, kdo? Ti si zmagal, ki si pojedla 52. Ampak zdaj mi je pa spet všeč. Zdaj ti je spet. Ja, meni sem všeč. I can be good or be not in, because there ain't nobody love you like I do. Smo, Nik, ne snemaj, daj tega narediti. Saj se nič ne vidi. Kaj se ne vidi? Njam. Gremo. Vse je wasabi not. In ingver. Danes pa na prvem dnevu King's Boxa in nove opreme. Najboljša večerica. Treba še story posnet. Danes pa na prvem dnevu King's Boxa in nove... Gremo jest. Kjer ti je všeč najbolj? To hrustljava. Ker ta, ko ima čebulco gor. Čakaj. Veš kaj, bom to kar tako jedla, poglej. Primeš palčko in zapičiš. To je največji greh. Eno vprašanje, za en komentar. Kdo je s palčkami in kdo je tako kot Eva? Z eno palčko ali pa z vilico? Dolo komentar. Na, tega ti dam. Kaj, ki me sam kumaro, ne? Vrhunsko. Tako sva se najedla. Zdaj še malček čajčkava. In evo, danes je 1. december. Saj je danes 1. december, ne? Ali 2. Ne, danes je 1. december in z Nikcem bova zdaj postavila smrekico. Sita sva, kot pujska.
Jaz se ful veselim, meni je božični čas tako že, komaj čakam, da zdaj vse to lepo postavimo. Lučke imamo že skoraj en mesec, ker pač. Daj že nekaj dvorbe peva delati. Okej, šefe, greva delati. Pri nas sneži, čeprav smo na morju. Daj ti, ki sploh ne veš, kako se to postavi, Pepček. Ne, Hanikec! Najprej je treba najti to. Ki se da v spodaj. B, tle piše B, gor. B? Kje to piše? Tle B. B. To je pa... To je A. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty, because there ain't nobody love you like I do. Evo, to je to. Videla sva naredila smrekico, pojedla sva suši in naj se december začne. Vsem vam želim ful lepe praznike, v bistvu z Nikom oba, Nik pridi. Vsem vam želiva ful lepe praznike, čeprav bojo letos malo drugačni. Ampak uživajte, imejte se radi, ostanite zdravi in... Čau,